možda uvratu vidite ovu liku koja se zove Despot. Ona mi je ko nešto napisala u komentarima na mom kanalu Roko Vestivi News. Znači, Despot, ne znam reći broj, mislim da se on pravo stvala bez veze. Pitanje se ne Despot. Ja uzem, znate, tu ovaj video gdje sam ko sa Torijan youtuber na 100 suba, onda su da dođe do 200 suba. Ona je živo napisala nisi, ne pravi se lažan. Šta ti odeš? Ti hoćeš da budemo u ratu. Točno je moj prijatelj Tirijan, ja ću ga za Torijan za YouTube. A ovo inače zove Tirijan, piše taj video sam je, znači i on priznaje. Stavio bi ti